ماوەی 3 ساڵانە داوێت کارێ چاندنا بستانە دەکات. ئەف کار ji derê birêvebirina jiyanê peyda diket. Tevî ku karekî bi zehmet e, li mandîbûn ji wan re tiştek diye. Li gel Dawudî 6 xêzanên din ji kempa Qadiyaya Awarên Şingalê vî karî dikin û jiyana xwe birêve dibin. خودیا ام زار طبعا عشتا خو ما عشتا ما سرفان بوستان ابي منا راتبو تشتغنين يعني تدوان مالها ما بيني خويا يكي راتب نينا حميد هاتي نفان بوستان يعني ثاني عالمش بلنغازيج حالي نخوش يعني عالم نعيش يعني مجبور دس خو بافجا كاركي بچات شغل يوميا بتاتا روجك هيك نينا خودی مدوی ام جیام آوارنا و ملویدرنا و هر ولات ما یم نوش بر آواریت بیشن ما هم هاری کاریه و نجمار بکنو ام جی که عیشن معیشتا ما و پچوک ملویدریت با و من مرتاحن بس بر همه ما نایا فرودن که هاد با فرودن من مرتاح بون. بە سەدان ماڵباتên شنگالî karên bistana dikin li snûrê parêzgeha Dokê û ev kar jî bûya ji derê jiyana wan. Li heman dem de berhemê wan di nava bazar de gelek didîtin. Di nava Elwa Sêmêlê de berhemê cotkarên şingalî tê dîtin. Berhemê wan jî nav û dengê xwe heye. Dîsan karên wan ji bar aliyên peywendar ve asankarî têne kirin. ji ber ku şahrezayî û karê wan ê berdewamî awara di mecalê zerzewatê havînê de xweşhalî ve sal bi salê roberên zêde dihêne çandînê. Ev salejek li deşta Silêvaneya pitîrî 3000 dûnemên zerzewatê havînê li devera me hatiye çandin û hemî jî ew xelkê li vêrê awara. Salana şingalî ji 15 kempên awareyan berê xwe din bistana û karê çandinê dikin û her sal jî erdekî berfireh ji aliyê wan ve dête çandin. Ji ber şingaliyan şaretayek mezin di vî karî de heye. Li ew meheya 9 salin berdewam in. Meha Şingalî Kurdistan 24 Nahya Batêlê.